Yeah, I'm sure niyazibuza ukuthi kwenzakalani la. Ujomo. Ngizama ukujayiva manje ngiyamazi la uphethile angazi ngemphethisayo yazi but-ke vele ngimtshele ukuthi yazi ntwana khona lento le eshodayo but manje lento akhe eshodayo uyedwa umuntu ongayifaki uMageba ntwana no uMageba ukhona la awuthi simdonse siza ukuthi uthini lapho uMageba hayi vele ngithi athi ngimemeze vele uMageba Mageba mangithi ngiyabheka Mageba kufanele ngathi ulahlekele manje or indoda efele umfazi ubambene isihlathi esana sondele vele kuntwana masimbuza ntwana khambana aqala ibumbi ikhala hayi agcina akhuluma vele atika futhi namhlanje ibhede ihamba futhi yazini manje angazi ukuthi ngizoyenza njani ngoba mapara wiki le angina-nets bafrithi jampa umthomane yamazi umthomane besathi endoda awukakezwa wena ngelasikhe ishisa nyama baba leshisa nyama le eqeda kufikela ngase-old nigeria lapho abantu abadayisa ukudla ku-affordable sikhuluma nje kuneplata ye-100 rand sibawele sonke ukuthi baba kanjani 100 rand umthomane athi ya ndoda ikhona le plata lapha I mean angene ngiphilise ngithi hayi ngeke mfana ngamanga mfana ngizambili indawo zokudla la ekhasi ngaze ngezwa kuthiwa kuneplata ye-100 rand elasikhe basukuma I'm like and then niyapha nje bafowethu bathi ndoda siyopheka le plata le bese ngithi hawu namajita lawa sekunjalo sekunandi plata nje mfrendo basayingene yami njengoba ukuthi hayi mfana sokuye sishayele bese ngithi abafowethu is-5 vayana mara ngizobuya kodwa nihangaza because ayikho iplata eyikhiphe ekhasi abambe ngentela abantu ngithi bayadala bethi nami ngiyadala the next thing lasikhe ishisa nyama hayi yabona-ke nawe la yenziwani inyama mfana yasiwa yabamba yenziwani mojita nawe yasondela mina phakathi mina ngiyasho ukuthi abanamanga lapha bazojika lana basiwabile bazojika basiwabile ngeke uze uyithole iplasa yemali encane kanje ikhasi ngeke fana ngempela lezamstola phakathi elasikhe lokhu kudlalwe ngenyama njalo bhuti ivoroso yalibona kuhlukahlukene baba hayi zangena lezamthanda sikhona indawo ndoda ngisho yazi nawe vele lasikhe vulekile ndoda sihlala phezu kwama-crating sihlala phezu kosofa mfithe yabo inyama yakhona told and popot mntomane uzistop ulistop phakamisa isandla baba iziweyitha njengasestate-ke yamphuleka sebayiphendile-ke ufana masishisa kanje inyama bafowethu aniyazi elasikhe kutholakala inyama ngamanani aphansi bafowethu thola nje inyama emnandi ongayidli ishere bafowethu ngisho nanongeni nabangani nesport sakho njengoba ibona nje le plata le uthomu uthe le plata 100 rand so hayi nanguba futhi all black alaya manyora wayibeka vele phezu kwetafula ibeke phezu kwamajita umntomane akiyo le ngitshele ngayo inongoloza akiyo wayivula baba wayiphenya ali aminongoloza yamanga lithi ndoda senasi le plata ne-100 rand utomati 100 rand inongoloza dawo namanga umntomane asingene ubheka umntomane yamaza kamusho isikhathi ashone phakathi umntomane uyadla abonongoloza yayi-enjoy inyama umntomane uhlala ngathi ibhede yakhe baba bafowethu le plata le i-100 rand elasikhe nama ngizange ngakhona mabeyisho but njengoba siyibonela nathi for only 100 rand ungayijoyina bafethu le mili le bafethu it's a beef mix plat and futhi le plata le itholakala elasikhe ishisa nyama bafethu all Nigeria next to Universal Church angithi alazi udaba